kardom ili runing tikathar tini ada pabirta anton pen Ingdeng trokebra troksi Lokimon kar chokatalon isi do wan long riangkang kohora hemai lekthi Lokimon do wana long ta ingdeng trokebra troksi hempu Lokimon aphan kar chokatalon thang thang ne phai ke thompen an guru sir lokhoning ti hen sekna ki jale na ting pen sinilitum labang su kar chojai mek mesen me pen pachun pon lo pasi haradak do wan committee atom pen nang than nang pachini do Kajiranga pen rasaning ti report Karbing News to pini ladak nali tum Lokimon karcho katalon ajai meka puthak nali pen thi hek pen than pasini tha ho pasi nali tum herangki abi tum nangki hubi pen ni tum nali tum han kadom paji kadom ho ni tum la kohora hemai lekthi Lokimon dowan ingdeng trokebra troksi karcho laso asai jadi tum isi doan longri angkang lo ladaka kasi nili tum lo tarik ke thomben tarik troksian nili tum laso isi dhorama lo long nang pale do laso dhorama lo teng pen tum pini sidame adap baji ke thomben non baji apor kri sira la alo jo kirton alo kasi nili tum lason si pichun ponlo kasi lason ta thasi Lokimon karchu along nili tum Lokimon adowan kohora hemai lekhi adowan along aphane tami nili tum ladak dwarbagori MEC ake hai sitame nili tum phanang kerap dundo lapen kedak local social worker Pradip Terang alang sitame nili tum phanang kerap dundo nili tum dwarbagori MEC mate EM ake hai bisastok bi alang ya phan sitame nili tum doan committee ahin pen lasi kero di pajolo lapen alang li aphan sitame okran kaiki ke mesen dia phan sinili tu anam aphan sitame hirjume hangkilo lapen ke alang li ceklem ke da masai sitame uthot alang li ke ceklem thulongwe dia phan sitame nili tu ada kohora hemai lekhi adowan Lokimon arat doan ke alang li phan sini tu kaiki sitame akero tipo lapen la sonda thaksi nili tu ada local social worker ake hai Pradip Terang aphan sitami lasona thaksi diri tuma phan kaike asaya dong sitami kirap nang chito duna jok lasi alang lia phan sitami nili tuma him pen arnam hempu Lokimon ahir jume hang pisi puthot alang lia phan sitami hir jume padoger nang pula nili tum arnam phan kaike hitame kodai pilo lasi alang sitami diklem ke dam an sosi diklem ke dam pon thek ja phan asi nili him pen alang anta ka dom pi pa jolo ka do ka be pen lasi ladak doan along nili sitami aprang bangke heri chunbang barin lasi lasono dasi non nili tumalong do ake hai chunbang lapen ake hai mepu lapen ke dun mai phu lason si nili tum ladak Lokimon doan along ke kroyara dan ke isun bon bom lo kardo MP Omar Singh Tisophan BJP EKADC amai phu lapen EKADC BJP spokesperson atumpen kachoropon Pini thang ni phai phorni BJP is Karbing Anglong District Committee asa hemalong pherangke mai kangni pon pherangke mai kangni pon alam thike patumi thang ni phai clear ni Karbing Anglong West Karbing Anglong lapen Dimha South District IMP Omar Singh Tiso Lok Sabha long Karbing Anglong lapen Dimha South arada kar inai Autonomous State mate Article 244A apathak lamthe ki jaidun lapen MOS 1 MOS 2 kichun chelang ansatame ke pachun serakji anparta Assam University Dipu campus along full pledged nang piponangji lapen non kewangji a parliamentary session along India President Draupadi Murmu aphan chatame labang so bill nang pon pinang popu kachuning ridun mate lamthi ke jaidun anparta Congress kachari atum Karbi lapen inglong akhayatum kelang ke pangkre mate kelang panung ko kalam these tame ke jaidun apathaksi kachuro pajerpo Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong asai hemalong pinidak press conference nilitu big lo sila so a press conference nang tom do nilitu Bharatiya Janata Party is spokesperson aki hai po ili RA bangke silawar bielo Dili bilong bangke ni to spokesperson
akhirnya cuman ko lapen tu Training Lane lapen ilitung ST Morchalong General Secretary akhirnya Project Kamsa dan nang itung PD Press nang cuman antam kardong nang filo si nilitung nang itung han chuhanga bang gelan lo nang itung kado ida chidi lo Karbiang Long ajak inclusion kachisong 1986 ani kanpen piniani anta critically bonde bom sangse pin pen autonomous state ini Karbiang Long ara tu nang chisong bo wan bo labangso autonomous state alam the nang kado de chini lo Karbiang Long ara tu paane kithi gija paane kisungnan labangso alam the piniani anta Karbiang Long ara tu anu ani ngaru sidola lapen tu kaita autonomous state nitu si long poma lapen autonomous state long lu tamde Karbiang Long ke cingkur labangso non autonomous council ke dobong aja kompen chola ke Karbiang Long ara pham ki paching thori phan pachetang lab ni lasi pachetang lab nai kulo tamde autonomous state itu long rek nang ko wajah itu kan itu sombong silabang solam up to me 6 parliamentary constituency IMP akhirnya Omor Singh Tiso up to me parliament along autonomous state alam Clardak dan India labang so dia bahwa India Prime Minister Home Minister Defense Minister itu manta dolap. Nampun kadang sini lo, Bharatiya Janata Party Parliament lo, bang Bharo Indira bang tiket do MP, Lok Sabha lo, la song bong pen kangi do nong itu ke bang proxy bet, la bang so bang proxy yang bong pen bang ini itu siapa tu ni do nong cot, la bang so ini tu ma MP Omor Singh Tiso kangi bong mahut, Prime Minister ta dolo, Home Minister ta dolo. Lapen tu ke Defense Minister tu kan do itlo. Narendra Modi dah dulu, Home Minister dah dulu, lapen Rajnath Singh dah dulu. Kasi alang itu mateng lo si ini tu IMP, alang Clardak penginjilo, je Karbiang Long ni arara ni kehang autonomous state bangke nanti plank pibek nangko Article 244A bangke nanti plank pibek nangko nanti plank kilo tante Karbiang Long arara tu bangke ningarong ko lapen Karbiang Long arara bangke ansose labangso Prime Minister Home Minister churu po bolang atumi nandilo lancho ta kali non ke bangi a session hot non putho da session hora bangke President Drupadi Murmu alangli a next presidential speech hora bangke Karbiang Long alam ta pedaka rupon po mention pon po alangli Clardak pe chunti kasi labangso ninge bo mahut Karbiang Long alam thechot kali alang liya bangke North East along a tribal atum anang kisum kiduk Congress ahut keber hip Congress ahut lang ponpe ki panung labangso alam talang di bangke ninge pon lasip ini Bharatiya Janata Party sarkar bangdet kana bangke lanikan ke bangbong North East along kuti po sose a tribal atum pinia bangke Bharatiya Janata Party aphan kacuru Bharatiya Janata Party sarkar bangdet kana fia bangke penan kacing thore bangke peglong lo lasik Congress aphan pulo nangtum te charli tu nangtum te charli nom je pini Bharatiya Janata Party ni kan cap ni kan fesi ki claim along labang solam ke nangtum te charli ponom suanta Congress tum hananta nangtum te hikai non usia lang Assam along dala sonda thago alang North East chakali Assam along anta me alang li Assam along kaching thu rawar sai kipi lapen pini peace and development ki do joine pini abangka Assam along ta bisen isi a poribek dolo ko rangi solam ta pini pon lapen thu chakali la ako isi bange 125 amendment bill constitutional along non ponpo lawang silabang so ki kongress tapi kado kawe MP
parlimen no kedua na MP panan alang cuningri lo la so bil ke pon ke kado beta nan support do nan no kadian long rat panone kisum kadian long rat panone labanso ke palong dia pan pane apran mo GP kasi labanso abil ke wan sitami na itu nan support do nan ko alang li kado be host pada cuningri lo lanjut kali 125 MMB ajak isi ini kita compare dolan kalau bangsa lam setame aku government akan cunuri tholo prime minister cunuri tholo kalau hai lam setame ki pon prodi man setame lam aku cunuri tholo kasi nilitum Kardiangong Bharatiya Janata Party is Kardiangong pe nilitum itu IMP Omorsing Tisophan nilitum malihin pen curolo alang nilahai alam landak pen parlimen no ki pon thek parlimen no kaliet thek akan MP doana phanta labang solam lardak pen pachini thek apot lapen tu kado ka MP phanta chuningri si 125 amendment bill abangke nang support do nei pula bangso ka chuningri pot alangi ang churu palo la songbong militum Dr. Duliram Ronghan Kardiango Autonomous Council alangi tim atung pini Delhi sido alangi tum atim alangi tum anititro pen pini Omorsing Tisophan setame lam kan yidu nanti lam kosong sing yidu naima lahai bidi suri pencenglok lahai kadowi kapin khadun alang litum karjabdun tip alang li karjab tip beda joine bini ilitum IMP sita sahos pen alang li kladak pen la maksud gitu mapot Dr. Duliram Ronghan Kardiango Autonomous Council alang li pada curolo lasi lasong tak hak yongsi ilitum atim bagi tim ta yongsi parlimen songkat khat Kardiango Autonomous Council CM tame alang karja to tim lo puluh kante ki bangji Kardiango Autonomous Council itu autonomous state sitame longda pranpo kan longwe tim si Singhasan Habar Chengbong Rongpi Longsing Rongpi arongta aningkan bangason thak si pining le thota thang ni phai phor ni pirda rongker thokjir pondu bangso perdarong ker karkli along pinangan than thiliar nama phan thok jir ponsi ningkan wanglet ok pran pendang lok chokle mamodo anta me phon me ajia phansi thok jir ponlo bangso along bomod bokan hanwi angthin ateng pulote katik ko kawenang ji pusi kurusar mate diori rajas kroahin pen than pachini pon alang like arta ke jum hek pen pusitame chorkli jo phejo pen danglok pinangan ke theka sondo la sonsi aron barim ke kroyarat do an ke thek nang ji binonglo pupen bi heka hot pen charlie dun si dioria men satame chithang ponlo guru sir dhon singh rongpi longki kro tum chirab dun si mesen pen thok chir ponlo kardam rangki abiting atom phan kardam lo element rajesh kro lili dak chengbong rongpi rong kurusal lo nili ini da sam season bon rong long lang hi thana mai la si ot nili sekar khidun ke ho nili khu dua hut pen hajar hini ni kan suru hini aprang pasi kar khidun lo pining pen ke ningkan ning koi ra rock hot khidun el sita ho la dak benta nili la sam season bon rong long lang hi si khidun bo pen pinita umut bukan tamisen la pen aku dari tamise ini ibang ya ningkan makai coklem codam ta maju maya pun lima kusi ini kepon lo masih nali labang sol hai cor klicu phi online bang nali long manang thek dun long tame nali pu kaprek tu son po buhi otan poson thai long le se nali ningar lo kachi bi hola sot pen koson sinali ning kachi bi dun thek lo la nili ke lu cali dun den masih lah nili pu do aku masih lah bang guru hor pijir pensi si menang kan masih ini ningal lo pensi nanti harus dibom lah